Još jednom izgubio sam srce. To boli. Osjećam kao da mi koža gori. Pali me živog i pretvara u pepeo. Mislite, želite da imate srce? Da li ste ikada ranije čuli tu priču? Bio je jednom jedan vojnik marioneta, čija je jedina želja bila da zauvek ostane sa lutkom balerine. Ali vojnik nije imao srca i nije znao odakle dolaze osjećanja. Jednog dana njegov vlasnik ga više nije želeo, pa ga je bacio u vatru. Ali čak i u plamenu njegove oči nisu napustile balerinu. Sljedećeg jutra ljudi su u pepelu ostalom od vatre pronašli maleno srce. Pepeo u obliku srca. Nije pravo srce. Delimično, ali šta ako... Da li se srca mogu roditi iz pepela? Kako se usuđuješ ovako da umreš i prekršiš svoje obećanje? Kakva glupost. Samo pepeo. Ništa nije ostalo osim pepela. Da sam samo i ja mogao iskoreti u onoj vatri. Ne. Zapravo, volao bih da se nikad nisam ni rodio. Da se nikad nisam rodio. Da li zaista to želiš?